Dobuwe ba dognata pokele titio, a so mo thigba mutoboko aderki, takasolo thigna huba or ka imi weda KNU Mutraw news nilo, with a su okodogna bariki, tablu. KNU Mutraw takaso, lami huto kito kisiki. Takaso koto, tatu tobo baralo la ipre la topu tadukaso. Takaso lopwe, ditoro kunyo kumla tipo kopo la hako pla, katinya bada la Mutraw kore thikino giye hako wapu, la ipre la ako tadu taya papoi, bata tu to bobaralo media palato nilo. La ipre la topu, tadu ketawada la piyotu mosoro, Datu kokosa, dogunyo doglu datu platu mundo tu kino giye. Asuta pola tu re tu didepa abasa kila oda. Thakaya khwasida theblanilo. Tadu keto ablo thakaya khwasida theblo I. Peyathu mosoro rukpati weda. Takaya nuisida thaga. Badurko mioda khwasida nuiga. Da peyathu mosoro akateti weda luidu. Da peyathu Mosoro thiikla pakuro athureko tuga thureko ki tuga thusko kiga no thusko potuga ni petinya banene lo meme kamla thivo ko purko thiwada luiga ro baddo weda tsi khuga ne lo talaya topu tadu tayadi keradi ya poko konya doglo tatu platu mudo tukino giye apwa tukapa bahila ku atatumula thiko paglo Third bado wena tsi yaganilo. Laye pre la tapu, kunyadog le tatu platu mudo tukino giye. Mahago weda piyathu mosoro athole luiko. Da piyathu mosoro awiso tosko go takeblu kepo ato thabo. Da piyathu mosoro aklo clear pohago weda ki planilo. Dinato la tapu piyathu mosoro go boyu hetela mepo nuipla. Do kalawada klopado su kumla tipo kopo tapi amma olo tau so olo kala khugiya tsida luipla ni tala tapu koretiki tamano makha paga pakla latiwa dinelo tini tak sala buka paplara meda puen lo tablu